Teachers' Day is a special day dedicated to all educators who inspire, guide, and shape the future of our students. Today, 5th September 2024, St. Mary's Higher Secondary School, Ranglan, celebrate Teachers' Day in a grand manner. Let us now enjoy the performances and tributes prepared with love and respect to all the teachers. Thank you. बाकी थोड़ी सी है जिंदगी कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है कुछ ऐसा है इस लम्हे में ये लम्हा
dear teachers. Thank you so much, dear teachers. Long live teachers. Long live teachers. So please be seated. Thank you. Honorable Radhakrishna, a distinguished scholar and former President of India, who greatly valued the role of educators. Teachers are the guiding light in our lives. They impart knowledge, shape our character, and inspire us to reach our full potential. Their dedication goes beyond teaching. They also mentor and support students in various aspects of life. Our guest here today, in our small token of appreciation presents your immense effort you've put into nurturing and educating our future and for the significant impacts you have on our lives. Your dedication and commitment inspire us to soar higher in our life's journey. You are not just educators, but also mentors, guides, and role models. Express. Imagine we had no teachers. Bakase, ladangin kan nong hikay, don bob, bangiton kinong hikay, ngam ong sapang kiwi pat ki school ne hakapertay kibo, akas ni baper ndeka juga sni bagi rakhe akas sni burom jong kinong hikay. Hari India ni rakhe haka kasan tarik, san tarik, uni umnai September. Tapi layas ngau ya kata. After the parents, the teachers are the most important persons, people. Hadin nilai pa, nong hikai kilong kibakong san. Hingit nayam hari kadai. But kilong hikai kilong make the difference. Nong hikai ki one rat chingya pet haka chingim jong ki kenna. But how kenna paitwa jong ka ri ki bliu ki babha namadwa kinong hikai ki don ka gol ban pen long ya ki kenna ki babha let's say bun
was the father. He was the founder of Teachers Day. His personality, he was a great philosopher, he was a distinguished scholar, he was a famous statesman, he was an educator, he was an lawan her. Syam. Kenapa atas? Bilang lain. Bilang adalah cinta. Kun, setiap pihak menang doktor. Sendiri benda kemudian. Kemarin nama berway kerja kerja. Mengelak benda biang. Dia kacau terang tu. May ngamarlah ini secal ini dan amla teban ala de kecing anu cunamay. Biang kun ada long kunta. May ngalila sa kamera mo. Ada. Ujar ulah tu tanggapan usia me ulah syaitan kumju hai barakas ulah arti mat batensi hati jibril. Good morning, class. Good morning, Miss. Subhasha. Miss. Day tentang David Kimbok sama IMP. Tentang untuk kita ini waktu P. Belajar. Apa nyuting kini Miss? Ini kejutan sedang terpijan. Tuhan saya rakyat ingat saya kaya pihak dia pada kelas. Resipun Miss, lang kecing kermen cuma. Tuhan tajam satu dosa. Kanan si Menteri Halal, Bantai Halal Joko. Ujung open ulang ekasih ujung haru pa ulang ulakan. Bol unjuya kenduk syui English lecture, aji amal banyak kenduk English lecture Joko. Bat ulang ulakan agama hati. Kalian friends, alam malam mentah, China English China English lecture. Di maka kena MC mena, di maka kena sembrana. Kalangnya yang apa oncor menurut. Resipun. Rasha kamrang ba kati hospital ba kumba takut ha. Kau, jika kumna. Setelah dokter kembali ke pelatihan. Terus kau baik. Tambah kau karena kepercayaan polisi pun bisa tapi kita tidak bersilakan. Dokter, kemudian kita bisa. Mulai kau mensepai. Ujung apa ita ikong ide ikmai gajiku dan suai juga bisa pensiu baiknya hospital lebih. Kunta ujung ulah pensiu baru buat ulalai ayah administrator. Baik mau bagian anjing semar ini kau berarti kenal.
Oito doktor. Tentang yang kek rumah banyalam lagi sa operation room. Kadang ini ada keadaan semakin tak operation ring richard. Lalu kalau kecil kini di orang mati hijau losani. Kongres yang takwa idang keren ilayo yang kawai ke andolo ia boleh. Hai Miss Rachel, Miss Baid mas dokumen bangalakan dubian ya pi hadir atau sedang. Ray subun Miss Rachel itu subun batik Muhammad sil dari bagi Christian kane bang pot dari bagi Christian mapi bang koi kat kane kakadan. Kacing anglo jangan kalau ulong lemper pilu pelanggan. Itu ibape basumare pi ide John ikna school bare macam pi mencuba. Congratulations and congratulations Dr. John. John kun jangan. Miss ngadang hang Mama apa ini kai cuma pensi sistem. John om tak makin dapat kau jangan makan. Hendrai tidak pendak atau benar jangan sampai cingkelan. Kadai kabron cuma Miss. Hendai om tak ini kai cuma hendai nam I'm sim barang pensi cuma. Resibun John. Lada pada kajian akhir piwai pada kipor dan kamu. Prinsipun yang ikon kai ini hati tak tu kipor api aikilun bermensin hati tak kalawai juni berokawai. Happy Teachers Day.